Eya open secret da ho ese sika kokko ni to we emfa enikan entu na breyi emu na tesemampeni ahye se galamse kwa bia so ni bese yesu ho kwansan se ensase eni yensu wodo wo omagana mu na ne nyem no still na no amanfo eso edaso ewo enwremu a wo mo etu efomagudei ebi na we na brante ono so sa abrabona na sase adwuma no waye bi pen a esi ade we film no an din ade na napoku ode enyema hodo going into galamsey ade abetu jane busafo amanfo ehu edwuro mo pa enye asanketua na abrante na napoku ni nsem ode atu jane say galamsey no se na mechanic kane no enye ni kan ene di atu o hyase a hu hia pa so be ko hu obi a wakodare wo tese wedi motitima wache wo mu a wo hu experience da wo hu na munemu no betimi ama moja just na won so wetimi ade akotu bi na okotu bi na wonye bia na wo pese obeto aso na just wetu fomegudo na akwa na yehu ne galamsey na no ade wo ba ananse empo no ohuhuo bi a ofini bebi a o so wo betimi ade no ayesa amamre na no wetimi enya fomegudo ni bebe ne butafo asem wo de atudo ne se no sifaka na mamamfo adwune se se si ade wo mate ase de ntia besi ne okodendi o mampeni de ku fom so wo ko galamsey na wo na so still na Ghana 40 memu 40 Davida wo mo enyemu ema no enkate se ebi nsuro etuo ensuro soja fo edo magu nrem a wo mo da so ewo nrem a wo mo etu atse sizi galamsey efidie bebre excavators ne de keka ho atse sizi ani nyem no still na wo mo enya nkranhye de ko ra nrem mo edidi se adwuma ne bzafo se anchiremu a aba no yebetwa ka se na napoku ne nsem no emu enchiremu na ase ne makohwe ni video na sempo yebetie ne nsem no meka mo se adwuma ko so yese ema edi adwuma de ebremu wo chat herbal center se na oyare no esifatie bia se hunamani o se onipedwemu anampokra honhum kramkro ya bia wo anu edura obetimi ede abo na wasomu na nso wetimi enya wabrabo abo ne ti fa na numbers na echegu awase na nsempokra no penechi akwan ewo dansuma akra ha ena tamale eno no ewo northern region na no wetimi aye wo emwa wo sefata na nso wetimi abobra se na wo pen bia na ebusafo yenkotie abrante na napoku no na je so wo galamsey mu asabre we fimu a ensem wo galamsey emu no wo de abetu edwane ba ensem ne bedi wonkom begin no obi ho be ka kire say me abeti bi anya nipa mu jama obe dada but onya de ma wo wie na wo de start afi wo hu sika no ebeto bre obe ka kire say yes wa wo de ba anya wo ba ebe ye bontinsuni anya bontinsuni ha ebe ye sada humanity enti galamsey side wo play jokes wo call na obi be kum sisi atu mudi moja na hyase aba eye nipa moja aba side no ehia nsuo no ne no ehia bebre about 70% 75%. Tena mo ye side man mo ye dangerous o pray galamsey ni small scale for ne there what dey mean fan to answer what is galamsey ni diagram okaso obekun galamsey ni no simple ne honama fa nyina mo ne honama fa nyina because ese bi ya wo baabi wo wa me call baabi me ti sa sorry na ya me ya say o de opim for ne dia ne site no enti ube call no ne site ni nnu be say ha circle but scar oyi no enye scar ketwa ebusuafo enye won wasa asem no work no ense da nye won because already na no open secret amanfo ni dida say galamsey tuo no dirara sika kokko we honhum utumi hu pa say ejira ha obi akodu ono na ese tu afi ono akoshe bebi mu kra maka na afi etwem 2020 expose ye ba abonte kwampo no amanfo bi de omo de betu ja kire se wo mu gold no mu dada gold no mu wo se da mo ho mo wo gold na nso no mu so se honhum na fim se ma no enso mu biem ti anu ntom de koma so fo bi se one more so pay so for no so dey share officer wonsem ebeto dwa e wo the see show so yenko ho no but na me ka kosi asem so say na say na sika kokko no ehun sifa ye hena fa no ntira say de wo ka ye gina so e de ya asem a explain the entia amanfo eni abrenwa kwambia waso no wo mu pese wo mu entu efoma gudu because wo mu say
denra okwa de waye nti no ne nsa beke bi nti kwan biara so no obekọ no akotu efom agudi a won fa won se daachi mmebi beba abebre ewo won se asase na sei anampo nso o mbenom no kra sei na nsa jinwe ena wo mu a enu nti no wo mu editu sa na mo nti na we ndie mi bi sa asem se mona moja ena egu fom na nti galamsey ha se ye shekrampo ye de excavators ahodo a ye sisi ahye wa Ghana ha ye estimate krampo a bisa fom ye gas wo munya na omoye bio but simple illegal mining no fu a ene ye nsa akom ye wo excavators o mu tu galamsey ibi ye ka bo ho krampo over 500 excavators and aba bonte say ya chichi a ebi muso ya hihye a say ho bi kra adapter ehye ewrem na bisa fo bi bisa say sa enkofo no nya na sa illegal miners for nya no ti moja henkwa no mo hwegu from because every time they obetu bia no na say moja so from there na Ghana for ehu ahimpa omo ya hin no mo akom e wo sa galamsey adwuma na wo mo wona say asemwe we kra ye edina so esesa abanima ni emre say aside say omo say from ni ebiem so no omo say yensuo no awodo no na omo say di nipa dem omo say ku nipa de ayede a na bisofo ehunhia pa enye omo pokra say ye beti say whole amount for rem galamsey etokura amount for rem hu na group bi ko akọ ma say amna bu aka mu a chese aka mu ewo asase na say na ye say sempi etai ko so ha ye ma ye ni eko no ye nuntie mia ntokwa no mu ne ye de ko galamsey ma e twa tokwa ewo asase so na say Ghana hasa ebebo aba because say nyama nia eko down to asase no so to get the gold no any sanyama we dia ene embo kwan bia so ye kunipa ye say asensase ye say nsuo dia ene na say faso be pa ene de ebra dasa enti buso form eno ne masem bisa amdi eja wo hwe ye wadwentwe efa ho ene say de wutie wo so de na wo eka fa na wate ho peni sempe a obetimi de asom ye ewo your comment section wo na biem so no share video way on all the social media platforms but they follow @TumaGH or Instagram Twitter so @TumaGH_, Facebook so ye wo @TumaGH moso mfom nia banana ama osene mnam de nsemi ebesomo na me adome besan edi share makram nia bye bye.